Lele time sana lo uneyola Pese af Lebumbu ole alofa Vai vai Ile tusi ole ola Lo alofa ya oe E malosi e mata utia Silina Go se miti falia Tauava Tu malo uneyola Lo alofa ya oe Sao Su eina oe Ile po O manulu Mama Matani malolosi Delo faya oe Sinai Delo loto lesami Mawanu Peo se manule langi Sinai Lo fetu ole langi Lo ualo faya Sao Su eina oe Ile po O manunu Matani malolosi Delo faya Talofa tam teni taravou wa utono pelongi a fayo te mafayo e te mafayo fo si ufonga lau mua I Wellington.
E toe o whaalofa whaatalofa atu, ia ele malu le atunu o lo whaafonga mai le nei tū lao le aso, malo lava le soifua, ia o whea lava le tafol ke lope o lo e mai moa mai ai, ma e whaafonga mai ai, tā lofa lava. Ia o le polkalame moa moa le nei, mo le tupulanga talavou mo le nei tausanga, luafe luas fulma le unu, ia mo nisi ele o silafia, o tatou polkalame mo le tupulanga talavou po le youth program, ia o le awhatau taele, i asfara le uma i le itulai tolu le wha, i le afiafi, ia po le itulai tolu le afol tolu. Ia mai patino whapitoa mo le tupulanga talavou, ia ma le whanau a onga. Lo ma whatasi ma le tuangane ia mari whaiwalu, ia mo le amataina o le nei polkalame mo le nei tausanga, ia fia lava ua mwhaiana amatalia ia le polkalame mo talavou nei tausanga ona o i whaise taimi ele ito e whaasautai ele tatou polkalame lungo le tautua le tatou si ufonga lau mua ia ai fia le loto ma le anganga mwhaiana toi whaawawina nei polkalame ona ese mal ta ua ia mo le tupulanga talavou le nei taimi ia mal soifuanga fo e lo tatou wola hai ia a o tatou le i amataina ia le segment mo tatou polkalame e ai ia le tatou tama e promotion le fia fai mo le tatou ngangana Sāmoa app ia mo nisi o lo silafia ia le app le on le ngangana Sāmoa ia o le nei app o le polkalame po le ufupenga ta whailangi mo le nei sa amataina le si ufonga le lau mua ia masa whaavaina i le tausanga i luafe luas fulma tolu ia maule sao fo ele nei o tatou le tio whaola olam whaatuma wina ele ngangana Samoa mo tupulanga talavou i nei New Zealand Samoa ia maso o stafo ke lope o lo ia ia tatou tupulanga talavou Samoa ia o features o le nei app ele ngata e mawhai ona e whaitau wina ai mata upu ese i le ngangana Samoa ai mawhai fo i ona e whaafonga ai si ufonga i lātou o lo o whaitau wina mai mo oi ina ia mautinoa le sao ma le manino whai upu taitasi. Ia ele ngata il whaaleonga o whaamamafa, spela ina o upu, ia mtulanga lava whapena. O le ngangana Samoa app e mwhaiona e mawaina i lungo o lau telefoni, e mwhaiona e downloadinga i so se device lava te po o so laptop o lau telefoni. Ia mai e mawhaiona e downloadinga for free. Ele se cost, ele se tutongi. O le nei app. E luas fulu walu ia mata upu ese po o contents o le ngangana Samoa. Ele ngata ea o inai le ngangana. Ia e tatou te malama i fo i mo tatou i loa atili ai. Ia le anoa i o mata upu ese. Ia le wha Samoa. Pata ita inga. I le luas fulvalu leo mta upu ese lo ia inungo le app o ngangana Samoa. E te mawai ia mta upu whaaltuspa ia. Pe o le talo le alii, tusi o le tuspa ia. Te talo ma vi inga salamo i luas fulmal tolu ia mal tele ma le ano noa ayo nisi mta upu whaaltuspa ia lo ia inungo le tatou app. E le ngata i mta upu whaaltuspa ia e te mawai fo i mta upu tau early childhood education. Ia pe o aso le vai aso, masino le tau sanga, whainu mera, lanu, ia o tau ese le aso ia mtulanga whapena. Mai e tele maanoa noa ia mata upu ese e te alu lava ia i lunga, ma e mawhaiona e titilo iai, ma e iloa ia mata upu ese o tala noanga o aso uma isi mata upu ese lo iai lungo le app. Ia te whaalongolongo iai, le ngata te whaitau iai, e titilo mai moa iai i whaamamafa ia ma tulanga ese le ngano lo iai. Ia mwhaiwhena e whaafonga iai si ufonga i lato o lo mwhaiona whaitau i nātu mo oi ina ia sao ma manino i le ngangana Samoa. Sao titilo i reviews i lalo o le app le o ngangana Samoa. Ai le si comments no va ai whai mai e te tau na whaopopo iai se mata upu o mea tau mea ai. Ia po o le food i lalo o le tato app le o ngangana Samoa. Ia te ilo le mbainga na e onunga lue iai ia mato au whenga luenga ia. Ai o le mafua anga ua o au mai ai ia le tato app le o ngangana Samoa. Ia man mafua anga fo o te ilo e ta ua te lea le ngangana Samoa le app le mo tato walum whanau. O lo ola i nei New Zealand ia mai si atunu ese mai Samoa. Ona
ua si itia maalualu i lunga i luma le whaongaina le whaperetania i te tonu ele ngata i sono a onga ia a o talanoanga fo i osa uma i mea o tatou wolai o tatou loa o le English language o le awala le communicate ai ma fsota ai tangata uma lalang ia ai o le o ina o le ngangana whaperetania lea ia pe ua mau e se atu ai, ia ma se e se ai, ia le iloa e le whanau a onga ia ma tupulanga talavou o le ngangana Sāmoa. O le si mafuaanga o te iloa ua e tā ua ai ia le app nei o le ngangana Sāmoa o awhianga whaona pō nei pe o pese ma whaawhianga o whaongai nai le AI. E tele i o pese Sāmoa le ua i lunga le YouTube le temi nei o whaongai nai le AI. A tonu e maa nei e le whaalungu. O lo ia lava manatu a o ia. E tele o le ngangana wha Sāmoa le whaongai nai le AI. Ia tele up Sāmoa le o sao le whaaleo ina. Ia mai e demolish ai ma whaititi ai le value o le ngangana Sāmoa. Ia o pese i o le fia le tupulanga e whaalongolongo iai ma fia iai. Ia a le whaalongolongo iai upu Sāmoa ia ma a mata o na whaitaita iai. Ia o se tūlanga fo ina e tā ua te le ai le app leo le ngangana Sāmoa. E le ngata i le nā. Ia a o le maua e ma le whaamalusia o le whaaperetani e le tele o mta upu i te tonu le a onga. O tele o mauti noa ai o lo te iloa i le tausanga pe lua tausanga taluai e le a onga i nei New Zealand lo whaonga aina le ngana Samoa app lea mo whanau a onga Samoa lo o iai te tonu o a onga i te tonu i nei New Zealand ia mas whiwhianga fo e te au ia le nawa ainga. O le ngana Samoa pe on tato i loa e se lon tāua ai o se awala lau papa i le vāo tupulanga talavou ma tatou tua a le vāo fo i tatou le tupulanga talavou ia ma le tatou history ma le tomai o tatou tua a ele whaperetania le whapea. It serves as a bridge between elders and younger generations, allowing the transfer of wisdom, history and community values. O se awala lau papa i le vāo tupulanga talavou mo tatou tua a whaasoa ai le ngata i le ngangana, a o le tomai, tala whaasolo pito, ma tūmaanga whaasamoa. Ia, o se whaasoa atu lea i le tatou app o le ngangana Samoa, a whapelo i eisau lau e leo i ate o ele app ne o le ngangana Samoa. Ia mwhaiona e downloading na i lunga o lau telefoni, o lunga o lau laptop, o le fōlinga o le app e lanu moana, e lunga le pua le pua pa te lo pol po tau nofo pole ia nei faadi atu i lunga le e o fōninga nal tatou app e te sueina lava le ngangana Samoa ia ona oso mai le o le app le na ia ona mwhaiona e downloadinga i lunga o le app store po le Google Play mantua i le se tau i le se stongi for free ia ai te le ia le sona tāua ma mea tāua tatou te o ina mai ai i le app o le ngangana Samoa ia o le Pacific Outreach le sa alu i le vai aso le te a sa whatautai le stofi o le vai aso le te ane. E na o le toa wha lava tala vau a onga na au ai ai. O le majority o tangata sa iai o tangata matutua le au tatou au whaafongfonga le ti o sa iai. E na o le toa wha ia tatou tala vau na iai. Ia o se challenge fo ima o se push mo au i le nei po kalame o le youth, ina ia whaamalusia o tatou tupulanga talavou. E le ngata whaalongolongo le tatou le tio, ma le tautua le si ufonga lau mua. Ai ia ieiso latou sao, i po kalame a le youth mo le nei tau sanga. I le teimi sa whai ia suggestions po o comments a lau ta itasi i lea po. Ia sa ia mānei ai o le whaasoa nā fiafi. Ma o tele o whaasoa, sa patino lava mo le polkalame a tupulanga talavou. Mai to tele sa fia ona o le ala atu e au mai le polkalame a tupulanga talavou. Ai o whautuanga sa whaapeo na au mai mo ni polkalame ma le goal a le youth program mo ni tausanga. Mua ina ia whaititi al whaonga ino pese AI lungo le tio. Ia. Ona ele sao le whaaleo ina o le te leo upu Samoa.
minimize the use of AI-generated songs as it diminishes our language and takes away credits from the original artists of each song. Ia manatu ia sa whaalia. Ia mau te awai fo iau te iloa sa fo ia. Manatu sa whaasoa ina ili napo. O le si manatu po le si suggestion sa au maia. Tau mawhai e tala noa ina I pol kalame a le tupulanga tala vou. Ia mata upoe au fiai ia leanga nuu. Ia malwhaakirisi anu. Talk more about culture and include gospel and Christian themes. Ia te au ia esa ta ua. Ona o le te leo tupulanga tala vou te minei, myself included. O le whaingata ia ona I le tele o mea ia wa ia le te mine entertainment me whapena. Ia o tele o tala vou wa lusi le interest e toi o I le lotu ma au wai mea wha I mea a le lotu mea au tala vou o tupula mawhatanga tala vou ma mea whapena I tono lotu. Malalato mawhau malalato tala. There's nothing for them there. Ele se mea mo lato I o ele se purpose o lo lato servina I tono e kale si o lo iai. Mai o le need o le lalolangi le teimi nei ma le mana onga sili o le lalolangi le teimi nei o tala vou ma tupulanga tala vou e le mama e whaasoa ia le gospel ia ma tupulanga tala vou e whaalia mai o lato o langa o lo o lai ke riso I tonu ia te I lato ia e le ngata I lea a o le culture. Ia, e peo no tatou noa I te miusola I le ngangana Sāmoa. Ia se tasira vaenga o le anga nuu o whapeo na amata ona leto I loa atu I generations ie o mai lava ma expose I leo langa European way of life. Ia, ma maasani tala noa whaperetania. Ia, o le I loa I lava tala noa whaonga ina o le ngangana Sāmoa. Ia, pes. Ia o le si vaenga sa whaasoa iai ia le au ia na awai le na fiafi. Vaenga lona tolu whai mai invites church youth leaders or pastors and conduct interviews from different congregations with youth-related discussions. Ia peo nin tatou whaasoa iai mua. Ia whaasoa tam whai ona tatou tala noa ma whaasoa I problems po o meo lo tutupu I tusono le ekalesia mafuai ona lusi le interest o tupulanga tala vou e awai I le lotu. Te le loia maripe e san whaopopo I le vaenga. O te sila le o tulanga le ma nei le tala lava no wai o le sia wala vingo filia ma vavi ia pea tam whaifu le o tatu po kalame ia nga I meita I tai o tala vou. Ia em whain wha asoa tui fwoi la taitai la tau utalvo. Ia ni fi awolo tātou tantanoa. Ia me sera ngana Sāmoa aple o tātou a wha asoa le nai a matamai. O te lo tūlanga le nai mana ia. Ia au mai taitai ia wha tantanoa tu fwoi lunga nei. Ia e whingo fie vave fwoi tātou ngā luenga le ngātou leitio. Ia au tupulanga fwoi talavou I taitai. Ia wai tō fwoi e kāle sia ma lātou youth leaders ia ma taitai. O whai si au fwoi o lātou talavou. Ia mane o tātou whainga paangana le lātou mwhai whangasoro. Ia le hanga ilu mawar po kalami. Ia whawhatai sa o le. Ia o le si vaenga munmuli lea sa mwhaina o pikina mai pola stofi lea sa taltan noa ai manisi o tātou au whaalongolongo ma le au mai mōfo I pola stofi. Vaenga leo suggestion lea emphasize and talk more about mental health. O le tā o le mental health. Mai se lawe tupulanga tala volte minei. Ia peon tātou sila fia le alualu I lunga o suicide rates. Ele ngata I tono New Zealand o Sāmoa fo. Ele o se mea masani ai. Ia ua teile lava. Ele taimini pe o se mea fo inga le wo pe se common issue tono Sāmoa le taimini le mental health. Ia mai ono Sāmoa a tono o le awala na raise ai. Ia tupulanga I tono Sāmoa ele tala noa te le lato I mea I o mental health ele whaasoa fo I ai. Ona o le lava o le awareness po le education about mental health. Ia e mafu ai ona tupu whaafita au di whapene. Ia mai e tā ua le tatou tala noa ma le tatou open when it comes to mental health. Ia le ale mafua anga tatou tala noa le mafua anga to te le ai tupulanga tala vau wa afia. I tūlanga lea, ia pe tātou tala noa fo se tase e sona experience I te tonu
o le mental health field. Ia mwhai ona tātou malama atili ai. Ma tātou I loa ai au ala tātou te whesosoani ai. Ia tātou whanau mo tātou tūpulanga talavou. Ele ngata I tūpulanga talavou. Ai mō tangata umalawa. Awa e toa tele tātou tele I loa. Tātou te manatu whaapea na o tūpulanga talavou. Ma le youth le go through le mental health. Ia ai toa tele fo I o tātou au matutua. Ia matangata whai ngaruenga. O lo o mau le mental health. Ia le pisi o ngaruenga. O le alu atu le whale. Ia o le whati ngā ulo tamaiti le whale. Ia o le tue sauringa le lava le moe. Ia matulanga whapena. Ia tātou te build up ai. Ia ma bottle up ai. Ia whaafita auli. Ia ma issues I tōni ati tātou. Ele I te simwhen tātou whaasoa iai. Ia ma tātou taltan noa iai. Ina ia maua tātou sifaso soani. Ia o te loa o le a whaisa tātou malolonga pu'u on tātou tue taliu mai ei lea. Tātou taltala noa I goals mo le lua afe lua sunu le ono. Ia mo le Naples Kalame o le youth program. Ia mo le whaalelei a atili. Ia ma le fisosoani a atili tupulanga talavou. O le tātou atunu Sāmoa. Sasa ia ila Mai lo whakuanga soko inga pe ale pisa O ki whalongo le angi o karinga E uru whale aku ai sole se upule nei Pe a whai so a iunga
Ia te whatalo whātu, i le mamalu tātou atu nuu o loo whaalongolongo mai, ia i le polkalame o tupulanga talavou i le nei tūla o le aso. Lo suman tolu minute te eile i tūla i tolu, ia maulata la tātou fo il whai ungo tātou polkalame, ia po o le polkalame mua le nei tausanga. Ia o le goal a le tupulanga talavou, ma le youth program o le nei tausanga luafe luas funma le onu. Ina ia mawhai o na vala au lia mai ia various guests so se i tu a inga tangata i lungo le tātou polkalame. Ina ia whaatautaia, ia whaatautala noanga e ao ngā, ia mawhesosoani ia mo le tūpulanga talavou. Ia manisi lava o loo whaafonga mai, ele ngata tai peon whaasoa i mari i le taimi usola, tai o au talavou e kalesia, ia tai o a onga head girls ma head boys o a onga ma high schools ese o tātou atu nuu, ia o whaife au. O nisi lava e mawhai, po o nisi e eise lātou contribution, ia po o e fo i ata i lātou luto mai, ia e whaasoa ai i le nei polkalame. Ia, ta lia malfia o i lungo o polkalame o le youth program o le nei tausanga. Tātou te a o ina ma tātou malamala mātili ai. Ia i le tele o mea tātou te mwhai o na whaalelei ai, ia tātou savalinga mo le tausanga luafe lusu mo le onu. O le siwa ainga, o le goal a le tātou polkalame si whonga lau mua, le polkalame le youth program o ni tausanga, tātou tala noa, talk more and promote mental health awareness. Ia ele ngata mo tupulanga tala vou, ia ai mo e matutua, ia manisi fo i lava o loo whaafunga mai i le tātou polkalame. Ia tātou tala noa i awhianga o mea e mafua ai, what triggers mental health, ia o cures, preventions, ia matulanga whaapena e mwhai on tātou so tau au whaatasim tātou sosoani. Ina ia awane e iei nisi e awhia i le tūlanga o te iloa to te le lava o i tātou o lo tātou go through le mental health. Te loa po le ale le deep, po le ale le te le o le tūlanga nei ai. Po e matua awhia i le mental health pele ai. Ia ai e amata le mu mai lava ma build up se ia o lava ina o le tūlanga o le mawhai ona e talia. Ia e leifa e se te whaasoa iai. Ia o na tupoila ia o whaafita uli mo i tātou. E matala ia tātou laina mo so se si lava e fia whaasoa mai ia lana sana experience i o lana i lofo i malon to mai ia so se mea lava e whaatatau le youth empowerment e mwhai ona e whaasoa tai mai ata i mato ia o le vaenga le youth ia mai i tātou tautua o tātou le tio ia mo tūlanga whapena o le si vaenga ia involve ia Christian themes ia o mea whaakirisiano i sono o tātou polkalame ia ma ia tātou mawhai ona tātou encouraginga i o tātou tupulanga i episodes o tātou polkalame i lewa iaso ma lewa iaso. E ia le whaitau leo te fia share ai i ona tu atu le ia mari mo sana i fo i whaopopo i le tūlanga. Whaperita nia whapea, the greatest want of the world is the want of men who will not be bought or sold, men who in their inmost souls are true and honest, men who do not fear to call sin by its right name, men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole, men who will stand for the right, though the heavens fall. E mo tupulanga talavou, o le mana onga pito silin na o le lalolangi le taimini nei. O talavou e le mwhai on whaatau atu pe whaatau mai, talavou e wha maoni, o talavou e le whewhewhe tau le angasala i lona ingoa, o talavou e tū mau i le mea sao pe o le nila le pole, ia ma talavou e tutu mo le mea sao tu sa pe pa o mai le langi. I le o langa nei o tātou wolai, o le tele i o mea le ngata le peer pressure o mea whaosuso ina i tātou ina ia tātou whaia ia mea le tusai ma le whinangalo le atua. Ia ma le tusai fo i ma values na raise mai i tātou. Ia aus whamanatu tā ua le mo i tātou po le a lava pe o tutono le ekalesia, o tutono ngā luenga, tutono lo a inga po whea lava le mea o lo e ngā lue ai ma e au nai.
Awane ngalo ia te i tātou, ia le nei whamanatu tā ua. Ia vei tātou man tala vau ele mwhaiona, ele whai ngō whio na whatau watu mwhatau mai. Tala vau tū mo le mea sa atu sa lava pe pa mai le langi. Pe te vai atu lava isi tala vau o le whai ia se mea sisi, ai lai te whapea ia awa le vai, lai whai ia le whapea le o ingi consequence of face. Po le a lava lau mea whai leo langa nei. Consequences will always follow. So, e tā wala tātou wha maoni. Ia le mauwha ina le, ma le saunoanga le Poto Solomona. Te wha maoni mea iti, ia te pūlea fo i te pūlea ia mea tele. Ia, tu atu ia mari pe e sana wha popo. Malo wau tai atu tō whine ke sila mā tango fiele so fo ni ia wō wā fo i tupulanga talvou. Ia, e luru e pulkalame fo i leo nei tu sanga. Mā nei e ol fo i tau lena e tā ua. O le nganga na al pulkalame ia. O le nganga fo i nao le moe mitinga na le tu udu mo pulkalame o tupulanga talvou. Ia vea wha asoa ma tanoanga lela e tamwhai na nei tausanga. Ia te tai mai tupulanga talvou i le mua le ala yo. O ese mai tūlanga o ni wha le tonu. Ia o ni wha whitau ni fui uro lanto uia. Ia e o mai le ala i tauna muli muli ta ia peo le nganga nai mo i futu whaftai ati o to whina maa nei o lau fai tau nei wea mai ni tai au. Ai le nei afiafi. Ia le wha whonga mai fui tupulanga talvou nei maa tua fo i ma le tātua tunu. Upo masa ni le tunu ia e ole tama manu e whanga i fungo la au. Ia a ole tama tangata e whanga i upu matala. Upu matala ia tu o lalo i mātua telo teimi. Te loa sila ile ia si matua ele tu o lalo i lan whanau ma avere a popo inga ma le whiau. E ngāti fo ile ia o whiau mai le au whainga ruenga tofe le tua o loo tua matauina upo le tua ma le suifua whalenga. E o whaatasi u mātulanga nei. E o fwini mā tele mea tino ia mā tele fwini mea leanga. E o whaatasi a tātou Sāmoa tangata whapena e whaatau o mai tātou e tū dahinga tonu a onga o si usio manga o lo i eri talavou. E meise fo ia le tū whaleanga ia ti leona whaatau. E wau tātou lo umo manuiana e tātou te maua. Ia e o manuiana sila mo neitau sanga wale por kalame mo tūpolanga talavou te iloa ia le ua tū tau mai. Leu fa fo fo tātou tunu leu amata i le so o niso por kalame faina sa mo le toluanga i le fa ia lo na a fo toluanga i le fa niso por kalame pe a fai tula fo le toluanga i la fo tolu ia fe tu na ia li tula pe a fai tula ia leu mautino ia o por kalame tu plan te vo as really ia mane fo vai nga ia fa so ia o la la ai tātou por kalame ni tu sang ia te lo ia o la tu matai mai fo ia lo fa nau ia me se nei matua ia le tolu i la wou leo asfarili tasi. Ia po la lawar taimi au ina tui purkalam. Ia le vale li tolu anga il fai. Ia manu ia tere lau purkalam e nei tusanga tātou ngā lue whaatasi sil. Ia wāfo i purkalam e nei mo tupuranga televau. Aftai lawa mari, ia. Mo tātou au whawhonga, ia le vai aso fōu, i le aso wharaile, ia le a tātou whaatata noai, ia le head girl o le Wellington Girls College, tamai ta ia Havana, ia mwhaaso ai i activities ese tono le a onga, ia o whaafi tā huli o lo whea ngai ma whanau a onga nei taimi o ni mea whaalileia, ia. Po le afo, ile mālosi o le expressing of culture and traditions. Ia it's tono a o ngai nei New Zealand. Ia tu tau mai mo tātou pol kalame le vai aso fōu. Mo le atu le whaaftai tele. Mo le awai mai, ma le whaafonga mai. Ia man mai mo mai fo i pol kalame nei fiafi. Manui e tele fo fuanga o tutoio nei aso. Tau whaasa i fua. Tupulangai o tamama tine Whalongo mai se ia o pese O le whe au o te whita uatu E alofa Yesu mo oe mau Tupulangai o Sāmoa lo atu nu O mai a tacho o mai la tupu O i lava tacho te mawa le ola Atoa male sa o lo tonga O mai
Funny me and let you mount. I shall Lord, yes, you. Etemoai le filemu. Tupulanga, Sāmoa what you knew. Oh my tacho, oh my ila chupu. Oh ilava, tacho chimbawa leola. Atoa, malesa olo chona. Oh my, oh my, oh my. Tacho madulu fatasi, madulu fatasi, lava le time. Oh my, oh my, yes you only are joy. Feel oh my, tacho madulu fatasi, madulu fatasi, lava le time. Oh my, yes you only are joy. Feel oh my, madulu fatasi. Oh my, madulu fatasi. Tamama take me. Oh my, Sāmoa fatasi. Tupulanga. Oh my, madulu fatasi. Oh my. Te o te tone o le tane o li tu lai wha, te tu mōni su whonga lo mui Wellingtone. Ia nau tō nunga tu proklame mō tu pulanga talavou le urua i proklame. Ia le whatu te tu whine ia ke sila leb Sam. Ia tu tau mai proklame nan veas fau i li tu lai tolu i la wōli. Ia la au ina tu e whut proklame nā mō tu pulanga talavou. Ia tā ua i o le proklame mātua longo nei a tātou whanau wha i loa iai. Awani misian proklame nei mō tu pulanga talavou sia wanoa tā ua. Ia e whaasoa tu e fwoi i tātou proklame. Ia wā ia tupulanga talavou, a wā oi fwoi la tu nisi o whi au ma. Ia ni a wala ese, ia wāra soi fuanga la tu i ngati a o onga, ta upu tau le a ngā ruenga po career options i le lumanai, o tūlanga fwoi ai tūlanga whale a nganga e tā ua tele. E o whaatasi a, ia tūlanga le tino, ia mamise tūlanga le nganga. Ia o tā tūlanga i e tā ua tele. Ia mana whaasoe le mawhaina tu o lalo perta tu tautua. I meo lo va ai tono a onga, va ai tono le community, le vai tau, Ia tau o tele tata no tu le tatu por kalame. O le wa ta pera mai tatu talfou le toi kua te li tu lai whai la vūni nei, ia ona tatu, ta pera vile le por kalame la foi whaatini. Ia whaatini foi a wā le ae, ia mola nei foi ia sforele manasu marolo. Ia lo whengai mo le tātou wā tunu. Whawithianga i le nei teimo la uni panga mali o whaivalu. Ia maratu whine ia lau mata mea alofa e toi whaafouina. Whamawhianga le nei teimo la uni. Tutu maurisi whonga lomua. Oh,
se itali mai maunga mawalulunga sa afia ole alofa de la lulani omo ufa ya ita mapolonga o se fitu esulu lama o elava o siau tausala esse solo mai pe ola ele uma mama fana ia unei totonga ele tio fai mai ale poto solomona silila me uma ole adofa Toi whatalo whato le whapupunga o talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua whai ase pili tau wha awhi ale whaipule le greens te anau tui ono e mawhai ai e tafola o na mawai at tau tutusa matangata soifua. O le pili o le tohora o ranga peo e tuina tuaile ai at tau saoloto e feo ai saoloto ai tafola feo lai si o manga malolo ina le lei ma le ai at tau e mawhai o na manuia whaatasi ai matangata soifua. E tele ina la matia o lau tafola i le au whangongota wha apeo tau talafo ai le sami maisi. O le atalia se taimi se ina e ai lea pili o na whai ai leo filaflafo inga mailo ilonga pale mene. E tele ni whale tonu na maua se taawale second hand na whatawine se tina mai se whale taawale maolana tamatala vou. Ina ua ave e whaia siaki aile i ave ina ele tamatala vou. Ua whaatonu ina le whaamasinonga le kamupani taawale. Ina ia tutongi na atu le tolu se fululua a whetala i le tina. Ona ola lato whaatawina o se taawale o le tuaingo le V8 Holden Commodore e tele mea whaale tonu. Se manu ana whealua ai aile tala vou e ono tupua i se whaalave lave. Ua matasa ilo ilonga tuto atasi ale kamupani whaasalalau le NZME i le kamupani o nao le whaamawai ai o suisi nia to atolu ini nei vai aso o tuanai. E au fiai ma se sui o le ala leo mo tupulanga talavou le ZM ma sui mai le One Roof lea e ana ele NZME. I se whaamatalanga mai le taitaifono o le komiti whaatono o le kamupani na ia ta uai ua manilie le komiti whaatono e whaia se ilo ilonga tuto atasi. Esu e ai mafua anga o le whaamawai ai o suisi nia to atonu o le kamupani i le taimi e tasi. E se fulu walu afe fitu se lauli ma se fulu tala le tupe ua fuafua e tutongi na atu i se tinana whaate amalana ngaluenga ina ua mawolo o moi lungol ngaluenga atoa ai malona tutongi mo le ono maasina. O le mata upuna iloiloi na ele pulenga o tangata whai ngaluenga mana mawai ele itala wheanga ile whaai unga ale kamupani na whaate ai le atina amalana ngaluenga. O le tinana whai ngaluenga po mo le Waiheke Island Supported Homes Trust po o le Wish o Lillian Shorter vitu se fulu tausanga le matua o lona soifua na whainga luenga ili sifi po ta i tolu po le vaiaso ili whale e tausia i tangata e ai mana o ngatu mau na sa ili fesosoani Lillian ili ERA ina ua whaate amalana nga luenga ili aso se fulu lua Februari lua fe lua lima. Na whaalia ele tina, sa iai se malilienga e whaatanga i ona moe, pe a o ele taimi o ana malolonga, i ana sifita i se fulu lua i tū la, e se fulu walu tausanga o whainga luenga Lillian mo le au nanga, mana tuli ina ua pueina lo nata o moe i ana sifi e tolu. Ua whaatonu ina ele ERA le kamupani ina ia tutongi natu le se fulu walu afe fitu se lau lima sfulu tala, whaupopo iai malona tutongi o leono masina o lana holiday pay, matupe ale kamupani na tipi mo lana Kiwi Saver.
Sa whaatumulia tangata mai pitonu o ese na poto i sauninga mole waitangi i le waweawa na leila i le i awa i le paremia Christopher Luxon i le malaya waitangi i le aso. Se ivangana i le aso na nafi i le pōwhiri. Sa whaitawina se tatalo i le sui paremia David Sāmoa. Mana matua leo te tele atu tau wala au ma upu whaiwhai a tangata na wala awa i a Sāmoa na i lona na launga i le aso na nafi. O Dr. Shane Ritchie na saunoa i whai masui o le National. Mai to ola iti lawa tangata na tau wala au ina ua whaitau le tatalo a Hipkins o le Labour aina tele lawa ina file e mui le a taimi. Sa saunia i le kova na sili o New Zealand Dame Cindy Kiro se tatalo whaafetai. Na whaamanu alia se tamaititia o ngā se fululua tausanga ina ua pa ui whafoma se pasi a se a o ngai au kilani i le au au liana nafi. Whaalia se sui mai le ofiso whela wa inga au kilani e whaapea o le tamaititi na pa ui whafo mai le whaitotoa e ulu whafo ai pe a tupu se whaalave lave. O le tamaititi e mai le a o ngā Glen Eden Intermediate e anga i atu i Langham na tūle pasi moso i whafo le ave pasi e siaki le tamaititi ma vilina le kamupani pasi o lo whai asu esu e ngā leo i le mafua anga o le matala o le whaitotoa ma su esu e pena saunga le mu le pasi i le a taimi. Ua whaamalosia ona te ena e se whaalaputupotonga i Wellington e lātou te whesosoani e tui nātu mea onga i a inga e lenga whatia le tau o mea onga te ena le toa tele o tangata e talo sangatu ona o le taungata ai ua toa tele tangata fia maua se whesosoani. O le au nanga a le te awa Kairangi School Stationary Drive lātou te whesosoani i a inga e mo mia le whesosoani awala atu i Penny api ma atoa onga i le Hutt Valley o nisi o vaenga e tāpena i ai mātua i le toea e o whanau i a onga ai ese mai ai i masini po o Chromebooks. Whailoa le minista langolango a onga David Sāmoa o le tau o isi o fua onga ua matua taungata ma le talawhea ngai mō a inga. O le tausanga taluai na kilivaina e le te awa Kairangi School Stationary Drive a whiwhio mea onga e lua se lau lua se fulu i a inga na talo sanga atu. Mana whetau i le leima numero a inga na mo o mia le whesosoani. Peitai, ua si itia mo anunga le fuai numero ma ua taua wai ina lenga fatia e le au nanga. E pea ma le tolu a wheta lana ma whaiona maua le au nanga mai le lato Give a Little Page. Ma le awhi whase lau tala o le tau a whai o mea onga na o fufua atu e tangata lau tele. I se whamatalanga mai a Nikki Smith mai le au nanga. E pea ma le 50 i le 5 tala le tau e whaalu i mea onga a le tamaititi to atasi. Mai o atu i le se lau whase iwa tala le tau o mea onga a le tamaititi to atasi i a onga taungata. Olo o ilungo le upenga tawhailangi ale au nanga la lato Give a Little Page e mawhaiona foa ai ai pe awhia whesosoani i a inga e le o lava le whaasoa ma le nga whatia mea onga. Ua lipotia le water safety le si itia mawalungo le numero tangata ma le lemo i le tau mawhanawhana le nei pe a whaatusa i le tau mawhanawhana o le tau sanga taluai. E to atolu se fulu tangata ma le liu i le waitafe ma le sami i to tonu le lua masina watua nai pe a fua i le to se fulu whana whano soifua i waitafe ma le sami i le tau mawhanawhana a toa o le tau sanga taluai. Na whailoa e Glenn Scanlon o le pulesili o le water safety e whaapea e to se fulu walu tangata ma le liu i le vai i le lua wheluono lava ia o se numero te le pe a whaatusa i le toa fitu na mali liu i le taimi lava e tasi i le lua whelua 5. Na saunoa Scanlon nunga le litio New Zealand e whaapea e teleina se e tia tangata i le malu o le sami ma le langi le leo le tau mō tā whaonga peitai e iai taimi e sui whaafua se i mai ai le tau ai mai se mo le ngatai whale o lo o whautua ina tangata ina ia whaia o fuwhaaola pe aanga i le vai tafe ma le sami ma tae ele le wao fua awa fo ina i o taito atasi i le sami. Ua whaalawi loa mai e leo lengo le tamaititi se fulutau sanga leana maliu ina ua lavea i se taavale i luma le onga o Alexander Bennett e mai i Springston na whaina i se taavale a o savali le awala i Leaston Road la ta i Springston i Canterbury. Ua momoli wha amaisenga a le onga ma le komiti whaafoe a le onga Springston te kura o Makonui i le ainga o Bennett na ta uese tasi o mātua e a o onga lana whanau i le onga e whaapea ua levo na ia matauina le whemalanga e o taavale i le awala lea e iai lea onga. Ma le sawasawa o taavale e uia lea awala i taimi e tu uai lea onga. Olo o whaia su e ngā leo i lea whaalavelave.
O lo iluma le whamasinonga se mata upua se tamaitai, o lo atua ia ilo na ngao ia o le 5 fetala mai itina matutua no nofo to atasi i Aukilani ma Hamiltone, i se lipotia leo e whaapea, na ulufale le tamaitai toru fitu tausanga i fale o tina matutua no nofo ta ito atasi, ma pelongia i lato, na avia ia lato pe patala tupe po o cards, mai atalaina i tua tupe e tu sa male 5 fetala lona faitawa fai. O tina matutua e ta ivalu sfuru tausanga nga ilunga na whaina i ngai o inga a lea tamaitai. Maolo o fofu e tu la iluma le whaamasinonga i lea so. Talama le Pasifika, ua tatala aloa ia i Rarotonga lea o ngā mua o le te reo Māori Kuki Aiarani e tā maua i le ngangana Māori matutu whaatasia i matangata whenua ia mālosi ma whaatu mau le te reo o le ngofo o le aonga o le te papa a Piirutaki o le awhaonga i le ngangana Māori Kuki Aiarani e tusa ma le toa se lau 50 tamaitia o ngā o ngai mai i tamaitia o ngā amata se i o le vasenga ono. I se whamatalanga mai le pulea o ngā Renau Vogel o le suinga o le atau mawhaiai ina ia o tamaiti i ngangana i lua ma whaataua le ngangana Māori ua tele tausanga o wala au tangata o le nuu mo le suinga. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Whaftai alanga leo le tua na wā mai fo ile whaai unga le waiaso le fo launga lo tātu o tino. E usi bai le whaafonga le isi whaopoponga le nei, o tala i mea lo o te tupusi o tātu o tino i Sāmoa. O se pepo whaamaumonga o whaamtalanga mai i le mtanga luenga le sei fo malo loina, wa whaamau nia eile la tātu le se fulma le fitu wafe tangata Sāmoa na besia le siama o le whaamai o le dengue fever. Tano mai lea so lua se fulmaleono le masino i Januari. E 5 se fulmaleono ngā se fona reportia i lea so lua se fulmaleono i Januari e o atu lea so lua o Februari o le tausanga le nei. O lo le lifa le pepesi o le whaamai o le fiva pona ewe i le tu aingo le 10v1 e ui o lo masalo mia o pesia fo i le isi tu ainga virusi o le dengue lava o le 10v2. E se whaatanaranga le sui officer Ceylon tanga ruenga sui fōmalo loina, le whionga tanga loa Robert Thompson, male autu stala, na ia whae loa i e whaisi o ngā toa aunga o le 10v2, o le whaamai lava leo le fever pona aivi po le dengue fever, mao se atunga lunga lea pe a whai e mauti no wa fia aido tātu o tino. Wa toa varu tangata wa maari liu, mai le lifa lava i nei whanau la iti, pe o na whaamau nia foe le fitu māsina o se pepe na umalo na soifo le amatanga o le vaiaso le nei e a fianga po le sotanga le whaamai o le dengue fever. Mai o se awa no wale whaititia ai le tu inatu pe o lapta inga ma le soifo maloloina lo tātu o tino. E le ngata e le pui ngā māsani lava o le whaamamale o ngā taifale o ta whaamaota ma ala vai a toa mano whanga o mai tautu fuai namu. E mai se foi tunga la au lau whala le o lo teu i nailu mama oto le tele o ainga o se tasi le o la au e tele ele swavai e tautu fua ele namu. Ua fofonga mai e le ofisa o le komisina o le whainga paalota o le asoro se fulma le fito o le masina le nei o Februari o le awhatau nu o e loa i e whainga paalota la i te lua i tu malo i o mauti noa o le tu malo vai singano numero lua le moto tele i salafai e na ufa ma vailo la to sui fai pule na manu malo mai le palota ia au kuso. Le fionga ia motu a poa papari Henny Burke. Pe o na sila fia o ia sa ta vao se sui tuto tasi na manu malo mai ai. Pe ta ina fili lo na i tu malo e fa se atu o ia i lalo o le tanga vai e le vang fa upufai le fa atua tua i le tua Sāmoa o tasi. Ma fa atino i lo le isi vaenga o le tu la fono fai ngā palota. Pe a whai e suia se pāti e toi hanga i eise sui manu malo. E te tau na toi fo i lona i tu malo e toi whaati no le whai ngā whilinga. E toi sa ili eise sui o le i tu malo. A to ai ma le i tu malo sa whata numera mo mua i upolo.
O le toe whaatau tei o lana whainga pālota le titi, e na ua whaalea o ngai na le whaamsinonga le fō le fionga le whaipule, le tina ia 7 fui mono tei, na manu malo e le pālota le tausanga o te nei. Na whaamao nia le whaamsinonga, le solia uma ila ua male na tangi pe na tālo sanga, le ana Ronnie Porsini, lo la solia le o ai inga po tu la fono whainga whaato sina te mio whainga pālota. Ma whaatino i nai loa le tasi vaengo ai inga o whaasalanga whaaltu la fono whainga pālota, e lua no fwa inga po le se furu tau sanga, e le mo whai o na toi tau wā uma ila ua i se isi whainga pālota. Mai ole so o le atatala e restala mo sui tau wā uma mo i tu malo e lua, ai o le vai asa fōu, e tu inatu i sui o restala, e toi whaau i e tua se swafa pe amanao mia. Ua tu ua le tausala Sāmoa, le tamaita ia ilinga noa whengai mali i soti mapule atunu, whaatase masui o le kalapo le ono mea, waanga i atu i fiti, e tāmpenai mo le tauwanga le tausala o le Pasifika, na whailo i atu le tamaita i tausala ia ilinga noa i le autu stala le astofi le vai asonei, ma ia tāpā i toi lava o le langolango sua le atunu i lana tau mawhainga, ai wa ia te ia lo tele ma le toa, ma e le o iai fo i se fefe ia te ia le tauwanga, ma o lo alu e le maasalo salfoi, e te tau o na toi fo i mai Sāmoa, ma le pale o le tausalo le Pasifika. O loo maua pele ma whanawhana o na o loo iai whaatasi mai pele mana o le lii ai whaapea lea o le langolango maalo sia nai o mātua o nai o ainga whaapea ia le ono mea ma tangata umalava o loo tu mai o la tau aua wa le whaamoe o loo anga ia tuai ia i le taimi nei a peo na suinatu fo i se taimi o luma o loo ngalulue so tau au pea ma le ono mea production so i lātou lea o lo o whaatau taia le nei whaamoe moe o i lātou fo i lea o lo o ngalulue whaatasi ma le Miss Sāmoa i le tolu tau sanga talu o na matale ono mea ia le wala pea tuai fo i maa i le nei tau sanga ia o lo o maua pea le fisosoani tele lava lea o lo o iai o tangata umalava o lo fisosoani mai. Pea na sera fiol tama i te tu sala ia eilinga noa, o io se tama i tai whaia onga le tātou Universite au i Samoa, lua se funmal whātau sanga le soifua, ma wai whaai loa le autu stela, wa tā pena e le taua wha le mawhau, o le whao ngai no le tā leni ma le malosi, ai meise wa iei le toa i ante ia, e le tā pena ina o na ofu tau wā i vaenga ese, mai na i tali ma le mauti noa. Ai o loo maua pea le loto ma le anganga, ma walalo mai le li ai awa ata pena ina fa moe moe ia tulanga i isi tama i tai fo ia la mato tauva a lo ia lava le ngona fia awa o le nei tauvanga ma so tauvanga lava po ni fono tanga fo i tatou te flata i mai isi atunu o Pasifika o se awala tatou te ngalulu e fa atasi tatou atunu la iti tatou o atunu le atu Pasifika awale atina e no tatou tangata O Sāmoa lo uia o miha le matati e le tauvanga tausalo le Pasifika e le sasoa i leo tausanga i tolo o manu malo lava ana sui tauvā. Lena manu malo e le tasi iwa ono, tasi iwa fitu, ma le afi se lau iwa se fulu ma le valu. A toa e matausanga e lua iwa tuana i atu, na toa e sasoa i fo i le lua a Sāmoa. Lena manu malo e le tamaita i a moe moana sa whātoa swanki e le lua afi lua se fulu ma le whaa. Ma le tamaita i a li taura Jeremia Allen i le tau sangan tenei. O le tauvanga o le awhātau teia e toa fitu sui tauvā, o le asa i lia mai ei se sui o tau sala mai le Pasifika, o le tau sala ma le atukuki, Amerika Samoa, Kiribati, Matonga, o Fiti, Papua New Guinea, ma le tau sala lo tātou o tano. O talafawia, whamanuia le tuale whai ungo le neiva yaso i a Samoa, Fasoifoia. Tolu minuti le wate le tula tolu ne ya wuli le as for really manatu le wate le toi tu la tanto tu tua
Mora nei vai aso pe ni tantu e melava le aso fua ia al programa na foi fatini e foi wale a ele nia freely i le aso maro lolo wai tangi le tatu tunu ia malo tau malo fatu toi fia mangar wengo neva aso mo se malo longa maftanga mainga ia ole tau wal na ni tuenga aso malo lo ole taimi mainga ia me se foi le fanau tatu fanga solo fa fianga musika so filoi let's talk mo fa fianga i nei te mo na bu Au
Se la au te le lava E mamau te isi mane ala Na o a o sa nofo nofo I lalo I fo olo na paolo E le I pine o na o ua ai Ni tanga tapu o fuli tu mai Na o tua e lunga tuli loa Taro lo fia I lo po ai Na o to e mana tua I na lea mama Ua tai tai a o I le mea e whai Yesu e Yesu e Yesu e Pule mai O e lo umachai To o se aso Ave ai Lo uona o oe Pule ai
to
te fa. Pati malpo. Sāmoa, whenga wia I mai o I tūti no uma e wapai. Si o au le amai moa, vesili tama po ai le ingoa. Me pese I se seva e ngane I le atoa. Pati mapo le au mai moa, me mua le pese tu sapele iloa. Pe ana tonu lea, o fia fia ngā whāsaboa. E sili lava lou whamasani, fia fia ngā ua masani ai. Te ono me ai se whaiti o mai. Mai si toia ina, na lava ai ua tausua ina. Masalo sa inu I se whaamafu o se ainga. Le whana ua tau whetuliane, tau mawhai e tau ave I le whale. Tupe aia o anga lava o le fia fia. Pati mapole au mai noa, me mua le pese tu sapele iloa. Pe ana tonu lea, o fia fia ngā Sāmoa. E suni lava lou whamasani, fia fia ngā ua masani ai. Te ono me ai, lea I se whaiti o mai. Ia e mana tua, o fia fia ngā ua le sualua. O siva mai whafo, tō aanga nisi e hao. Isini lava lou whamasani, fia fia ngā ua masani ai. Te ono me ai, lea I se whaiti o mai.
Anai so mana na te au mai arawanga e tu mai le fia mai I o mana nei o ma salo salo e vonia Afa July whaare re vanga la wuli ya o musika whawhianga sui whewhiloi ya wā voi ya re vanga la wuli o la sorili la sumano lo wei tangi
Tāna tōna lima taurunga tātou tautua tātou lima ma tātou whātuwha tātua tiu whonga lomo na ia so reile. Whai malu o whai wale nei vānga le aso. Ia tā whaonga tautua nāra saunga le mōm whautuanga māsani au ani ngalo. Ia mawala le ala whautau taron sa ina nei taimi nunga le ala tele. Ia whautau tele le ave whai le le sa. Ia taunu le male manuia ia inga o lo whamuni mai.
alofa pefea o iaue musue itafea o ele pua manongi le sau mai ceremony le tawhenga ingalena tuuti itai walavea ile whaano anoa le tau salaea tumai se ambanoa musue ifasia ai pula pula o mata Fa'alele wai wana abese pangalea lo fatua malepe alofa ngamolio ia oe ia fa solo elenga lo oe ino loto musue iba ai Belua etulo fata itai walavea ile whaano anoa le tau sala ea tumai se avanoa musue ifasia ai pala pula
vai pasita e mai. Due mai, due mai. Take me mom, now over ya, well, dear. May I say, Faluano, Umonga, Lassimo, oile, Rotting, I'm a flying attack to my pillow, Walofa, oh baby, oh, the little I, oh Lord, no, my fatia, when I, oh baby. Na oi lo fa tu lo fa amemo e tu mau lo lo toy ele ai se tasi sili tu mau bea oh hello honey no la lele oh the tiu wa ile fascine I oh no say when now oh baby say fly my name ta mai mo ita osatala today I know you love me, I know you'll be the only one. Know what I know now, I know that love is love. And I oi o te ta o kino atu tia. E le mawhaia e se tasi o na ake share. Na o te le o oi o roa lo whalea. Ta o mai a fushi mai a te au tia. Lola lele o te tiu e i le pasane. Ai oi mo se when I oi baby say fly. Osatala today. Oh na 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 na, oh na 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 na, oh 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 na na na, oh na na na. Aweli lo mai awai. Just so. Aweli lo mai, sao e folau. Lulu
fulua pau na whao lio lau pasisi na sali lo mai a vale vaia sa falele taua o pa laule tamau leo a mea Bye.
Ia, Sāmoa la tino pele sau te mi tātou lima ma tātou whātou whāi fo ili nei a woli. Pone fia filas for really. Ia, mole langa whātai mole tātou mautanga na nei a so me lava li tulai fitu tau whilai me le sunga na au ia tu fui. A woli ia lena u se eman na foa. Ma tu rotu ma tu fine ia ke sila lem samin poka lama tu pulanga taravau. Ia, mole langa whātai mole whamalo. Whamangalo stau tua wale tau tamali. Velo le fai tova fai ma fonga tau man molo le fionga li pule mana fai ngaluenga mai lava li asonga fua. Tau tau mai nei as freely la so malo lolo wai tangi. Ya ma tau te wha malo lu atu asu atu wai malo puenga le fini ngalo tātou tunu. Mangalo stau tua le tau tamali upang papa ilo wha fonga mai. Mo terina fufonga nei foi fai unga le aso sau ninga alo tu le aso sal mumone. Ya monu e tele ya tāpo inga lo tātou tunu. Tātou whilo le te masani li tu le fitu le tai ola asonga fua mua. Amela fionga li pule mana whainga luenga mātou whātou whā sifua.